bunuro bonan besi an bohula baitun ngal ka tupu sral yunun ti ojo ding singun tingun mir ngan tepu angal takatini ti pedam bajugun ti ojo dik bim pesing kadi dan nakar na dokumen long dengan tengku un olnge sing ke bunura ngil ka leir ka juk dokumen da menta ka il ka meu sral yunun bunura ngen jakung ngeme besi atangal ka juk andar ngung hi ngodoka ya kadun un bahula dengal gatini ti pedam bajugun ubi lu ji ngoko doko pedam bajugun ol boba jebe ki me baketle Exode 20, 12, Bible en Koudiakon, honore ton père et ta mère. Koudiakan, Lévitique 19, 3, Deutéronome 5, 16. Nay tout prend kak tumbanglo. Ni se propre ngaji hanka. Ti catéchisme di église catholique. Livre binyam si bari son bon kale. Ti kajuna tu numéro 2214 te di kadun. Wajib an bapot. Noko doka rispitar ba jugan ka sink bakan. Ngoko sink bakan. Ol bob maki. Noko to na bakang tun bakang ba do ba je imen si bate bi bakang ba ka traf kak no ko to na bakang won pu ne demen ba jugan ubi mun jakun ko dem ba jugun ka na tupun ka hum di gun won ko hum di ko demen ba jugun ol ba je ki ma hum di demen no bakang ol ba kete ti ni do te ba demen ba jugun ol ba je pu dem ba jum o ba je Paulo atupu hanti au livre Efes Ephésiens 6 1 à 4 dit il tout mbabo Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Aga kaji unbau. Bajugu banyak bapot. An bajugu pot. No wo kado ko juka mapot. Jamin si bate kalong, selon le Seigneur. Bahan di ko juka makan jamin ko long kalong kumelong kalong kumelong amen. Jamin si bati angalong, jamin si bate jakung. Pujung popong do ko sing ba. Obo jugu ba nga jakung do ko yume. Un sa nga si bate ngalong. Ma pedum ba ko ngoko sing ka do. Ha ngabane tu ko dam. Ngi ka ka do. Obu jugun bajak na dolong ko wi men ki namin kung yan na si bate bailang ko ba men bailang ko balal lang kalal ajaka gitu ngal mang nga ka do ka singo aso mi hil ka do tikina si bate awon duna abu kuno ngoboto buku ulu kang hil nyano wi king risi on tinki Paul ti livre wi acte 5 29 a dit il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Kalau mumpan juga di meng, ajuhu aja ko do ko ikiwin ko ya, na ko ina sibate jakong, ko tu ina sibate jakong. Ko to kado, tu pak pudawa. Ngati ne kun ti pedem bajugun wal baketi. Wal bajugun baketi. O Bible na ngari siya ngaji, ngo ka rispitaru, ulefi baka. Na o hasu baka. Ngo ka do ko doi prière, ka nyahandar bakang, ka doi mes. O alma yu bakang fu tobu nura di mengket bu nura ngo ka do nan ka pi ka dem bakang kun bom pot banduki ka do nan ko balola ka do ko pur dar ngutro ka do ka yeng andole yeng aset tiki wi long jikwin juk ban bopot ba ket bopot ba wai sar ka ngal ngom bang ka jibater diki olmun pum pa on du ko long bang ti pedem bujugun pang ko wa bujugun baketi pedem bakang ko ngo bololo pedem bakang pa ko walika tu mundui walita manaka ajugu wala do ket ide mana katimul ka biko duka tikika membaru bi réussite i réussir itu mundui pedem bujugun ka ka kena alu bopot ka boba job pampo pedem bakang kak pedem ko do pedem bujugun angdi ubi bul nangri sia ngajakung ko dem bujugun ngadi siap betul ke ngadi siap bau awulun ti bai bajugun mangketung belum ba ni ning na ba unta tiki ngadi siap ngatung ke angketung kanya handara nasi bate pudar re pekadu ni abota yenka awutu bida wong kubak ka imuteng belum ba be batin panyang ketung pedem na te kali ngana du kadang be attitude di mababa bajakung uko lo muli ni nada ngadi siap no Bible ni lung ka tung nya ni tenga ni ngadi siap mes melu tung nya nga banda catéchisme de Dieu tout numéro 2447
jadi ngoko rispitar ba jugun bang ketum ketum bakan jamin risi ngajakung kanya bakan me nasi putih pudar bakan ai lo na bakan tu bida wong ko pa risi ka kajakun ka ti pedeng mo jugun ti kanon 1176 1 et 2 mun ko top leir da pa puy jung risi ngaji ngoko to pedeng mo jugun ba keti o nyanga nga ye leir to ti internet ki me lo libre kati sin ka ngajakun ka tu numéro 1684 ajak ko na ji di leir tumbabu le ministère de l'Église a en vue, en ce cas, aussi bien d'exprimer la communion avec le défunt que de lui annoncer la vie éternelle. Munti ni besi di baku di kibu betul bina. Dengan kajakan kaji, betul keting di siap bedem. Ubi dah wong kubak ngen kewat di itengan inum. Ubi dah wong kubak na Kristo di melilan di beatitude di mbaba jakung. Song itengan Inggris ihilung kawul a sinuna jugun aku bida wang ku ba ngris yang anji ukoi ni ka ping limar yang long kai jugun long ai lo punura kime otu bida wang ku ba aji punya ka Kristu pada betul apa penyam besi bangketu na banjebu bahil ba ku bida wang ku ba ngris ya madong dong mutab tu suan aja ngedeng mujung pagi ngedeng mujung 1 November itu saya ada 2 November set demo pagi ngedeng mujung iko itenga ninu ni ula hili punya mu bida wong ku ba timudilan nini tenga ninu ni banda som pinyak pi Kristu paulo manyang ki baga paradi uluka ko nyanga ke ipede mo na makam po nusal mu bina kimeng nyahandara aku bida wam tamu ku bana Kristu tem do o tem lina mo mang pa kuluang pede mo na jugun kapelang besi balong mo purgatoire ayong kang numi ngado ko nyahandar bakam kuluang pede mo bakang kak udang baket kadem mana kaduka ka tim ki nyang kaduka ko nyang oleh benura nyana nura ka tim ke jugul ka wo oleh doket ko ho ka pede mo jugun ukol ngari senga ko tenon u peli u kersi pa ba jugun bawa benura duka di bawah bawa ke ubi dawa ko pa pede mo jugun pam pa ko lo mo pepel ko ngari senga jam ngaka pan tin to ko lang tinko unum meme bu pamba ki me belal ba nyaji ke kana sana ka tulan ka jar ka hangi taka ba pot ba bang ties ko la nura bang ke le ko nura bang ba de nyang ka tan ngunu kirji taka yo ka hangi do na pum ka tro ka bi de million ka je dung nang gitu banyam lo mo degi ko nyo sito ibakang ba buku ba pot ba bon de ka to ba po ba ruwa pa ni ba de nura tal ka ji belal ba aso ngo ko do ko la ngala luwe ngtenya pdo ko soki taka ingi nyotun ka dun wal mudaha ka ku fet ngo buhula ma ko yeka dun muto musal tu ko am sing tanya ni ko ya aji babi ka fingo babi ka we me bingal ba jako pdi pum pa neki ngtenya gas pia jing mo aji nguteng ka lo ngudem na lo ngende monu ni na lo ha aju ko angal de nyang kata angal de nyang kata ule ngalong pun wo am bon sante pede mana pipam wek wala wona jeb ado jak aw na jo ba pen no si o ko no nani mi jam no nana ya mi banya tu pinan ta ti ko ba je inculturation wo ko wi men wo ko dola na wo ko nura wo wek ti ki ngo bohula aw bariston ngo ko ba mo nyuma ba je christianiser notre tradition aji un pula pinun on priston iko nuro yonda ngo ko yene di prison pinun ka tiki ngo bambabo ngo bo le tem ndo au contre acculturation asme ko lempu ko dora na katen ti ko itenga ni hula nyana ngisha nyana utupina si batina wongi ya me ko utia tiki hangada ngo obligé de po bariston na ngijile ngo bariston ngo kana takaji yo ya inkia ngo ti kai yeni tiki Kristo lo ngampela pen ninu itenga ni long impepel Kristo ninu kolon ti wusu hula bambanti ampan Kristo di god
tiki owner sibati inu owner sibati binat itenga ni kapo fet bisi di banyak tu pinam ti tenga ni long di pusor kaji bambabu be baji interrogation du mort pusor kaji ngri sia ngaji c'est un rite divinatoire ngri sia ngapoko mudoko iya ko humbang ketu catéchisme de jiti numéro 2 2216 2217 il est retombabo toute forme et pratique de divination d'idolâtrie de magie sont à rejeter le recours aux esprits l'invocation des morts et autres pratiques supposant à tort dévoiler l'avenir, l'interprétation des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums, toutes les pratiques par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à notre service, pour procurer la santé ou la délivrance, etc., sont gravement contraires à la vertu de la religion. Le port des amulettes, l'Église nous avertit ses fidèles de s'en garder. Pudoko humba banketu panura kaji ngoko tanyampa walmut ngisi propi ci social ngwin ki kubi sumi hula division d'ordre haine d'ordre colère humiliation abandon c'est-à-dire banyambo waitari tiki kaji anina longa afimu kaji ni kaji afimu banyambo duko kabi jaga ko na kalam kabi duko bopot bobukul propi kaduko katika ya kaduko mutanya ni koyam on bari son propre mutanya ya voilà mutanya koy yafimu ça nous amène pas devant ça nous fait reculer nous les mancagne ido jibo no hula kabika lala penyambo meki wono hula amena tu n'es pas fier d'être mancagne ngoko fier ngobo hula ngobo bole te munto voilà ti plan social ka jinn pudok ka ninja ka jinn ko ka yakko bi ko wuti petit nyanga ki dunya y a rien de mauvais mais déjà ngri senga jakko no jakko ngomba rison aji uko ngoko dorana ngoko tanya ngut to de plan spirituel winki nyanga e du nyanga ndi mun to di mun ketdi kabinati simple der c'est pas possible on il pour on nous sa long yar long along ay nyanga ay ka du duang au subi ti nyanga ya ngo esprit ça ou ka ngo ko wuti ko long himen yo ko wutana ko ba mji inculturation ou non ma ulem ko dorana wuti ko men ko wutana au bible ti Samuel 1 Samuel 28 15 nyanga long ko timki Samuel on prophète on tout kono sibat awo dun tempo Saül non tempo David mami David roi David aji Saül no re ame ko do ji on kane ko kum de ko Samuel tupin ko mon gado ayi nya to non sai aja ka kuma ke Samuel ki Samuel de bate an le ni on te ko pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter we kan ki bi noronan in ku ti ngoy bina ngun ku de mba ga dugu no mbaka no tambaka ngri sengaji laissons-les reposer en paix ngoko tun ko wut bakang mun ko de mbaka pipa temple ko norom ba jugul ban keto utaba ba pintu ngoy bakang unuri kristo ko bingo humbakang banata ke ko bibu jako ha kristo bi ko humun o bido won ko ba nuro bona an bisi no bo